bazar thlir tu te chibai ule nimin me ni somni pariat inrin ni jing khan kolasi mi panau pang pakhat kumsom pakhat mi chuan pong sula toka pong sol tok tu chung te hian police nena reportin pong sol tu hi man ani a thu boy siam sak ni in kolasi district jail dalu ngal ani pong sol tu nia pu hilal limpuya alal rem siama late fapa kumsomli pakomi kon pui marwenga cheng nia in soi ani a police te hian nimin dar sari le chan vevel khan an manani thudon danin lal limpuya hian nimin jing dar li vel khan kolasip dia kona shopping center kuta tangin mi panau pang pakhat hi azing in soi zoi morning walk lai ko dingin thil lei saktur angin a thlema hemi nu hian a kho sakna thlam pulal hlira huana picnic spot tuilut zaw kolasip tlak lamdaya a hruaya mi panau pang a hruai lui chung le thlama anom chung hian mi panau pang chu tlan chuak lo tur le atlan chuak lui ni chon chemte a via awawa atlan chuak luya police in an mana zela atang ani po in zela tanga achu nuwa mi panau pang chu tha awozui bok ni a hriat ani lal limpu hian mi panau pang hi mi pat na lam hoya a khosak pui nuwa thlama hian amuhila amuthil nu hian mi panau pang chu thom dim takin thlama tang hian atlan hoa khodai in omna china thlen chho nu hian papakhat ramkal tura toka papakhat ne na hian thil om dan hrilin chupa phone ken chuan a chungte a phone a chungte an lo thlen nu hian kolasip police te an hrila a chungte le police te hian thlam hi an pan ngala police te chuan lal limpu hi thlama amuhil lai an man ta ngal ani lal limpu hi thlama tang hian police motor din na thleng an roi chawa motora an lu tir nu hian a thut na seat son tir tuma police ten motor kong khar an hon vele handcuff bun chungin lal limpu hian police ten motor chunga an pai wheel clamp motor ke chena mangin police pakhat luwa chu in tlan chu atumba ka police motor hnung lamdar thalang a thu cheveka atlan chu hmain police te hian an man le man ani lal limpu hi police station thlenpui ani nuwa kolasip district hospital a medical test nei tir ani nu in kolasip district court a hruai ani a hemi nu nimin tlailam khang kolasip district jail dalu ngal ani lal limpu hi kolasip bul thingdol khuwa piang le seilian ni in hun engemaw chena khosa a thingdola chen lai kum engemaw zat liamta khan thingdol le a chevela hian pong sual ruk le midang te chunga hleilen na thu buai alo warto ni a hriat ania kumsang ni sompanga jun thla khan thingdol nu pakhat chu an thlama omlai phuar betin khoyatuma ma se heti lai fe ve tho a chung te chuan an thom hria in an zuk chan mana alo khoi man lawani ama lal limpu hi tlan chengalin serlui kam vela a khosa zui ni a hriat ania he thil thleng hi an hriat rualin thingdol khotlang hruai tu te chuan ma an langala khosang sang mi te in hril kual ani nuwa thingthel khuwa man ani tani hemi tum hian sai pum ayar ten hena hlan ania thingdol khotlang thinrim hian lak chu tumin ma an la a ayar te hian silai an met puak hial nge ani hemi nu hian thingdol khotlanga tlongai pol kal khom te chuan thu chu siamin tomi lal limpuya zomoi fapa ani thule an khuwa atanga pem le kha po la to athil sual ti awanga tan ina voi tam tak tang to pong sual ram noyami kal ve a vau betak khoi zui du thin ran te po khoi khem du hial ruk phei chu soisen po ni to lo ni in an soya damchunga shemphu ni am hriat thu po an soi nge ani kolasip police OC pulal boss se chuan ba zar zo na changin lal limpu ya hian an man nuwa police motora hian tlan chu tumin police te beile a police station thlen nuwa po an naute ala voucher char reng ni in soya lal limpu hi police te hian mi panau pang apong sola wangin thu boy pathum pokso le IPC section pani mangin an siam saka man ani to nuwa tlan chu atuma wangle chumia wanga police duty lai kut athak wangte thilati chiada wangte in IPC section pali mangin thu boy dang an siam sakti asoibok he thil thlenga wang hian picnic spot nei tu pulal hlira kolasip dia konte po bazar chuan anina kalchilin thilom dan kan zot fia puhlira te nu pan hena hian lal limpu ya hian a ming ti dang lamin picnic spot chokidar na hi alo dila
an hnen a chuan lal tran pui a ral te baira bi khuwa ani thu a soya thomno po nei manglo ani a anu chu upalam hrisel lo ani thu le anu puin a buai pui ni in a soi an ti bok pulhira chuan lal hlim pui hi an ni chuan ama in soi danin tp a an ti thin thu a soya kho en line kho chunga akal vak du lo thu te an picnic spot mang tu te po an thil mamo te po a pe thadu lo thin ti te a soya hetiang alo ni awang hian alo in kil toi ani don hi te kan tin hun ho ani atia thani vel an in chor to ni in a soi bok thu don danin lal tran pui hi zela atan thin na chuan nung chang thatak ani thina jail ko ran upa hial te po ani thin anti bazari lo thlir awangin kan lo me